Yesu ni sia muthenya vani mutongo TV ngwatano ya mukamba wa tindata kalivu nthini wa Vilingi Wa Mauvoo mutongo TV ngwatano ya mukamba Mauvoo maingi tukumbanise kumelembeta itu ya ukamba na Kenya yonthe na utweet at mutongo TV ke Director MUEMA tumia #Vilingi Wa Mauvoo ili tetu kiende mwitano no kwata netu kwata utumani waku yulwa Mauvoo alato kusomea muthanyani wa umundi wa mbie na Ndeto TV Facebook ni Mutongo TV na Tui Live na ende wasemathi na mutandao wa YouTube ni Mutongo TV Stock FM official nyenita wa Steven MUEMA kalivu tuambesie na Mauvoo makoneti ya uteti kumangalikosia Makueni valaye kalima Kibwezi county ni ya Makueni mwanda Mutongo wa chama cha Wiper Dr. Steven Kalonzo Musyoka kuthukuma na musumbe musakue Dr. William Ruto nike namba ya mukamba itetheke ameasia kwekala kwa mbai ya mukamba nza wa serikali ni kutumite ile mbeta ya ukamba itakwata maendeleo makuyana na Kalonzo akathukuma na Dr. William Ruto maendeleo maingi ni ukwatikana va ukambani. Utongo wake anzie ba anzi nundu tulikana Ruto ebinda imwe mwalimu na utanu labdu na gwethia wa mwene ndolwa ebinda lawe mwalimu wethe thina ulotu wana musiei no lotu wana andu ana mababa nthi na kwa toto nundu no twigie muzumbe ni twina mweki wa manani wa tweja sindo withie ona withie ona mama withie ona mundu lo ajua kale mundu lo boda boda mundu lo teza mboka mundu lo wazoera kwenda kumandhaga balwa ate ukwata wia niwetha ni mutheja maisha withie maisha na mamupikia na itwa kamba nundu ndakunie kula neza ndu namusupport Ruto Africa musumbe no twigie musumbe twenda anda koloni mbaya ya mukamba mundu lo tongwezi mbaya ya mukamba ni Kalonzo wa Musyoka mboya zitu twiboya hapo kumanena na Kalonzo wa Musyoka nikenda withie maendeleo maizi na kuko Rift Valley au maendeleo na mathe ya kuko kamba nikenda withie ni matutwikanije iwo kuko ni matwenze iwo kuko ni matwikanije ya ball matutwikanije silanga nikenda na itu ndu ithia kamba yothe atu andu mabiti tutone kuima atuna kwendezia nthi itu nambe ko Ruto na akwatie kula sito na kila te umukulia ndakolwe ni thine kwitha andu amba ina mukone akula asioke kote ona mutabania atabanasia ndatabasia alame kanisa ne ate alame kuyote ko alama ndane mukone akula na itu atu thengezi te kwa atane twake nthino ya Kenya nikana weze kwithia kila kindu Kenya ni yetho kikisio Kalonzo waitu alija nake akwatana na mutongo yi usitu usakuiwe utemusakuiye nake atwechembe issue ya usakwa ni thelile support Ruto nikenda endesie bala urutile na indi maundu mosa kwa ni makoka 2022 ingi issue ya Kalonzo ni kingpin wa kamba na itu mutambo wa muno kwa unambe kuyunga na Ruto nikenda withie nitwa maundu ala matilo tabala wa Kibwezi maundu takiwo maundu ta masomo ni mamine wa bala batiale ni Ruto. Tusonga na mbele mwenda musesia hekali mama kwene nemenda musumbe musakwe Dr. William Ruto kwa nesema watho alonathie unathanite ivinda yakwe kunia maleve kosa kivila cha usumbe ameasia kana Dr. William Ruto ni walite kwa nesia watho kana kilungu cha 5 yulwa yana chama minister serikali ni yake kidho wakicha aka maimukulia amose terimbaika ola unakunia maleve UDA na Kenya kwanza ngalika osia kaiti ta minister ingi ni mamukulia aleliengala mamekalile mwana kumina masilanga ala wathanite kauntini ya Makueni. Masito mapanito wa Chris Ndunga Mololo ni mwene ndi wa Mukoyo ni kaiti Makueni County
na tutungia ngai muvea pyo ni kwithi wa serikali le neka lende kana ila enene makoti maneka lende ni manoni kana ikoani ni maele kwithi wa maleta katika Mungu ni kwithi wa kali wa manele twaje ili bata banati yethina ni mama mboga ande sa sukuma ba na malu na manana na itungu na ithita kaji mamu kojo netu thina muno ni kwithi wa mbesa ila tukwata ndini wa mboga kwitu ni kumuku ikigu mboga isu tukwata na thawa withi ulu kesa kwithi atu atatu tukwata faida na kila tukwata na kitu kwa siana maskudu ndikanande mande makasome kwa une tukula sia Ruto amineka la kivela atulikana yolo ila mbesa sia women enterprise fund wize kwithi ni tuongelangwa na ni twanengwa itena interest. President wito wa Kenya ila unatembea kwitu kaiti ni wethi wetu tabia kana priority ambaye loka nengana ni 50% kana akanenga aka na mujumbe witola una support ya UDM no ula ni weteri mbaika nito kwe kwache kana president wito no kwetha consider kila wa nenie na indi kati wa mapatangi ala tina mo ni kana tina malelo wa kwito kaiti no need yosobwa tina lelo wokia ko ichambeke tina lelo wokia ko iye mali tina lelo wa itangine ko bumbune malelo wasune to kwe kwache kana president lo likile aidha kumana bamwe na mujumbe wala tone kwati asia walike kibelani na no longe wibo nimeukwati yani nikenda wisaidia cheni ne cheumela bakwi Samuel Ruto aisi undu utona kusianya na kisomo kicha CBC onenda ukiputilia mbali aisi undu utona ukimodify with no chenda ki okio better kwinda kikaleta ki burden muno kwa sei kikaleta chomo expensive compared to second boarding schools okay ya asime na na mingi umunde zetu na maoni zetu matumbe ya nikina mtafaruku Mheshimiwa Ruto tulilikane ithi akamba ila tume gadamsi watu athie twi wote nitwa ulilikania ethio ni batoneka ukatwakie tu atha megadamsi ekathwake megadam biasia baka itie na mwingi na kindu chambe kila twibie muno iyo ni kwithu wa koti ni utwie nesa undu tukwenda baka itie nyeta ni mukena na tangwenda sindu isu ithe etwe ni Ruto nundu ni wosie ni ndade sio liu na mauta nikenda withie mauta mathete na uliu athi uthesia ni thia kenezi na muzothi mikala nundu tuyangie kuthamia Tanzania tuyangie kuthamia Tanzania nundu wa kubianza Tuinene maundu ma uteti tumakwatanya na maundu ma itheka vala enenthi ala manengani itheka sio kwa kalelo wake tu ikuthi kibwezi ni makule musumbi musakwe Dr. William Ruto aikithie ni maibwa ndivisio ekaliame asia ni maende na kwikala thinani itina wa kunenga na itheka ii na kulea kuibwa na yume akulia Dr. William Ruto ndina wa serikali yake apitie pata umbe. Masitwa nitwa Dominic Manzo kuma Musebe village na sublocation Musebe na kuma Kitui County ina plot na inasio kuya majengo mapya kuya Kitui Town palabe sile barabara ila yumite kubwese kubika migwani na serikali neokio sama mashamba maitu yosa mali yetu ila twakite numba ila twakite to malangilwa na twe wakana ni tukuibwa nundu kuuti kwa serikali kukwe kwa serikali kuni private land nundu twina title deeds na title deeds sisi ni tutwekie mukuo nundu ndwanengiwe lakini tweko na sina manufaa kwitu nundu kuma serikali yosa mashambasu kuma mwaka wa 2018 tuyaibwa kindu chochote kwa unilingwenda kuia rais mteule ambaye ni Dr. William Ruto aangalia ama mambo amina kuseto ekalandi na amina kuswania maondo maingi alama ake maingi asisie aibe tuiwe nundu nuo mwendeni wa kusobya budget yenu ya Kitui balabarezu umwe tamakamu ya rais ibindani yu na kwa une kwa wako kana nukusio kazi zima maundwasu na akendea na kutuiba na muno asisiere no to batoneka atuibe
mbe wamiza ndatwite ndelu. Mimi sija kuona mtu akija kuniambia ati nitakuja kulipwa hivi, lakini kuna walikuwa wanatuambia tungoje tutalipwa. Na sasa hizi naona serikali ni serikali nyingine inakuja. Kweli tunatarajiwa tutalipwa sisi. Tuna haki yetu kweli tutalipwa. Ikiwa hii serikali nyingine itakuja, kweli sisi tutalipwa? Mimi sioni kama tutalipwa, lakini kwa uwezo wa Mungu tu na mtume wake ndio sasa sisi Mwenyezi Mungu tu ndo atahukumia mwenyewe, kwa sababu hizi ni haki za wazazi wetu. Naini mwana mosesi acho ambao melia mata to amino melia mama lekane tu usioka ingi tu nengelele mauvoo ka utatwedhani. Musesia witu wa Mutongo TV nguthoche nthini wa kilungu cha usili ne kuthi kotini wetha kwethina muno wailo utumia wakili nikenda withie ni wabira kotini lakini umundi ona mwene nthi wa kawaida nutona kukila na ketwa kotini rights cia mawithi ululuko environmental rights ni tasieva rights mingi kendo lojo ndaki kwithiulukite cha nthi nikendo gesio na katika ila standard serikali katika kidunia. Katiba ka 2010 2011 nako kaili atawasiani sana kalakawa kabumbeni ilambi ya Kenya yosio usumbi yosio usumbi na katiba kaendete kakanena ni wakuyo Uingereza serikali nendugu serikali ati ya serikali ndikutubinia neo katiba mweya wa katiba waiti kana serikali ni wena kwa ni vete se wite serikali na alame utongo hini we serikali ni vete sakuite mundu umwene ndi wabaya ndi no aite mjadala akasya kana mwea uwo yani vete ase ubisie mubia wa mbunge ni mama se ubasemia Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve yaluma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosiaisi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa mauvoo mbeange tufikie kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Neto ameliana neto asiokethia yutu songa na mbe Dr. William Ruto ni wamusumbe mosakwe wa gatano vandhi ya Kenya. William Ruto ni wathukumia ta mumbunge ta minister ta munini wa musumbe na yuno kuthukuma ta musumbe ini ingewa ya Dr. William Ruto na Kennedy Mulinge. Yulwa kwitha akwatiye na kwatiye maofisi manene va Kenya hoingeni wesikie ta muteti wa mathekanya. Na mimi niliwaambia hawa ndugu zetu wa mtego ya kunasa kwa sababu wamekosa agenda wakaenda wakatengeneza mtego ati ya kunasa watu. Ukisikia anapiga hapa anasema nasa huyu. Oingi ni wesikie kwa kwitha na miongomo yake milumu maondone kivothokanyo na muno maondo meokonyo teti na utongoi. It is the issue of taking political responsibility for the officers in my ministry. I expect the Prime Minister to lead the way by taking political responsibility for the officers in his office.
tionge hindine musumbe muntho wa oyu nthi ya Kenya William Samoei Kipchirchir Arap Ruto nola wasiwe miaka 56 mithitu kisioni cha Sugoi tiva samono kuma musi munene wa Eldoret kauntini ya Uasin Gishu. Kine cho kisio kila wasiwe na kusomea vala wasomie skulu wa musingi wa Kerotet mbewa kwiyonga na skulu wa sekondari wa Wareng na inde skulu mwana wa Kapsabet Oloi kauntini ya Nandi. Valetuna wakwe kanesa weyongie na kimanzo cha kisomo cha yulo cha ilovi kusomea digiri vala wamini ya mwaka ni wangili umwe mana kenda na miongo kenda. Ruto halikile maondone maki uteti mwaka ni wangili umwe mana kenda na miongo kenda na ile ungue kundi la yetawa Youth for Kano kana YK92 ikundi na laki lelo chake kinene cha kuwekithia kana ulawe musumbo wa kele wa nthi ya Kenya Daniel Toroitich Arap Moi ni wasindosa kwa ni mnene wa mwaka usiwa ngili umwe mana kenda na miongo kenda na ile ituna wake kwitha akwa tito sinda ni mnene kuma siamane sia Ford Kenya Ford asili na kila cha DP kuma ivinda yu William Ruto ndasio kaitina nzika yone sia kwenzila mei yake utetini wa nthi ya Kenya vala itambe yake nene utetini uya ikosinda kivila cha ubunge wa Eldoret North mwaka ni wangili umwe mana kenda na miongo kenda na muonza ungua tikiti wa chama cha KANU usakuwa nini wa mwaka usiwe sinda Ruben Chesire wa chama cha NAK na ulawe muteti muteneka ainge maiti wa kusenga ondo ndata yake ya kuiteti ya enambe siya kuambata itambe na ile tonga ainge kavinda nekala watoa ya se kivalua cha kutanguku. Many people, when I ran for the first time in 1997, when I went around because my father was not prominent, many people did not ask me, oh, who is your dad? Is he the managing director of this company? Was he a chief? Was he what? I told them it was not all that. Itambia ya chama cha musumbo wa kele Daniel Toroitich Arap Moi cha KANU na kila cha NDP kukwata na mwaka na wangili na ile na Moi kutanga sa kukwata mba Uhuru Kenyatta usakuwa nini usu withate Raila Odinga Kalonzo Musyoka George Saitoti na Charity Ngilu na alama dhamie chamane kicha KANU na kukwata na mutoti ya Moi Kibaki kukiti usumbo wa nthi ya Kenya ungua ngwata neo ya naka kwa nengi Ruto hitambia nenange utitini wake tuna wake kuosa mwana wa Odinga wa mwandiki munene chamani kicha naka vala wakwatie mba Uhuru Kenyatta Masemba na mausumbe mwaka ni usuwa ngili na itatu hindi mavalu kuwa ni Kibaki. Anana make mavakuve maimoweta tamundu wisi kuthima nzeve ya siasa. Ruto atomeye vuso ya kuanika kwa ngwata neo ya na Kenya kukwate na Odinga Kalonzo Musyoka Musalia Mudavadi na Daniel Moi kuliana na katiba kaimbia kalamu usumbe Moi Kibaki wenda kuvitu kithia mwaka ni wangilile na 5 itina wa Ruto kuthama chamani cha KANU na kulika kila cha ODM atukithisio wakatatu maondoni mautongo chamani ki itambia na ila ya munengi ya vuso ya kuvane ya onana mulumu kate wake na ndongo ya chama ki Raila Odinga nthini wosa kuwa niwa mwaka wangilili na muonza na ulama usongi o mawoma kivila cho usumbe mokili nduithi na kutia andu inge matethayo. Ruto hayoneka kwitha aimbe kutete usindi wa Raila itina wanduithi ikuthela kwa kusovwa kwa serikali ya nusu mukate katoa Moi Kibaki na Raila Odinga. Ruto anengiwe minister wa UEMI na itina kwithwa minister wa kisomo cha yolo va Kenya. Onana wa Ruto na Odinga wambise kumesha mawale kuyolo wa makuani manduthi si itina wasa kuwa ni usiku wa mwaka wangilili na muonza itina wa Ruto kuwa tatomo wa Kenya halama uneye ngunduthi na kusikatwa kotini wa ICC kuyanthi ya Netherlands valama walikumbe yange mako usiwe tina wa Ruto kufukuswa kuma serikali ni ta minister wa UEMI. Esikie kuoneni wake musio hivi ndani yu Ruto aina ndoto ila wadhani miaka mingi mbetu kana ikeanea. I want to be president of Kenya. Seek and you will find. Knock and it will be open to you.
I will hang on to those words. Ndoto ya mwalimu uwa tunayambishe kuu yake tunawake kutangasa muungamo wake wa kukwata President Uhuru Kenyatta Masemba ni makivila cha usumbe mwakani wa 2013. Vale tunawakusova kwa ngota na ya Jubilee katiwa chama chake cha URP na kila cha President Uhuru Kenyatta cha TNA. Masi ndio sakuwani usuwa mwaka wa 2013 kwa kusinda ngota na ya Odinga na Mr. Musyoka ya Koda. Ikina hiyo sakuwa nini wa mwaka wa 2017 vala masindi ya Odinga, Kalonzo na Mudavadi ungua ngwata niyo ya NASA. President Kenyatta hadha nita kukwata mba Ruto usakuwa nini wa mwaka wa 2020 na ile maondo mavenduki ya mwaka wa 2018 itina wake kuketha nyana Raila Odinga kwislangethi ya handshake. Itambia na ila ya tia Ruto ayengati ya ewe kaitina wa Kenyatta muthiani kutangasa ta kukwata mba Odinga usakuwa nini indi ona owevo Ruto aende ye na kutata kuwekithia ndoto yake ya kutwika musumbe na yane ya nzikayone iya yosa imwe wa ituila siya tuiketa Odinga husa kwa nini wa mwaka wa 2017 Musalia Mudavadi na Moses Wetangula itambia yiji nengevu sokwa Ruto kokola nyakula ndeno wa isiuila tenene siya ngome siya Odinga ta Western Kenya na Kiswani visa nolone solene sosa kwa nini muvitu wa matuku kienda mamoi wa nana na alama usongi yomake mana ye Ruto mbe na kula milioni mwonza katono imwe na Raila ena kula milioni 3 kenda vala sili mwonza makotua Supreme mailolo mele osindi wa Ruto wa kwambelelia ndoto ya mwana una ulakwa ivinda ya mwa atesa ngoko ya kutueka musumbe wa ndhe ya Kenya ikuyane ya vio wakele tuadhiwa matukio 13 mamoi wa kenda itina wake kuhidho kithito cha ovisi ula munene waki uteti va Kenya. Ken Mulinge, Mutongo TV. Mathauni ma kusindania gikombe cha UEFA timu kevathukanio nisio koma na umuthi Dynamo Zagreb saa umwe na ndatika 45 cia Airway ne gukomana na Chelsea Tottenham kana Dortmund ikomana na Copenhagen saa 4 cia Airway Seville ne gukomana na Man City, PSG na Juventus, Celtic na Real Madrid na RB Salzburg ikomana na timu wa Milan. Naini mwene museisi ya Mauvoo asu mathau ni matuete muthia wa Vilingi Wa Mauvoo mwendoni wa Samuonza ni muviana na enondo wakusia isia na ende tuabika umundi masane mawiono komana na Faith Mackenzie wa Mutunga au nengelelie Mauvoo kwa oyuti waneza.